jirutti barreessitee fi baree akka mariiroo wayii jira isa dhugaa uummatatti bimee jaalalli isaa si keessa jira moo isa keessa jira? Ustaazamoo Ah, ana matiike keessa akkanitti deebi'uu na gochuu jiranii bara. dhugaa Nuti hin xiqqeefnu malee yoo xiqqoofne ni beektaami. Duras ani inni jechuudha. immoo baraka waan baay'ee ishii jaalachaa jirutti poostii gochaa jira boonee Eenyu jaalata? miciyyoo amma fuudhe kan Micayyoo amma fuudhee dheengadda fuudhee bara bifti jaalalli guyyuma lamatti uumamama akkamiyyanii. garuu miciyyoo miskiina baadiyyaadha waan dhufte wayii fakkaatti sii gadee madire akka inni na dhungadhu jedhetti itti maramtee minaamin dhungatti maali jechuun waan dirqisiifamaa jirtu fakkaatti akkamsi wajjin hariiroo biraa qabdanii ishee koo wajjin. Wayitee godhee waan dirqisiifamaa jirtu fakkaatti. Eenyutu ishii dirqa? Yaa Eenyutu ishii dirqa? Ustaazamoo maalitti ishii dirqa na dhungadhu? No jechuun wanni tokko ni jira. Namni miiratti dhagaameen gaafa nama dhungatuu fi gaafa ajajamee dhungatu dhugaadha walii adda jechuudha. Amma ishiin ajajamtee dhungatte naaf galaa barate. እንጂ ይሄ ፍቅር አይደለም። አይደለም ግሩ አገሯን የሚሄዱ በእናትሽ ለዲሲ booni dhugaati jaalala isaaniitti ni naaftee moo rakkoo hin qabu normaal jetteetu maleessitee naaftee ati isa dhugaa. አረ ወላሂ ለዚህ Osoon ustaaza kana odoon dhabuu baadhee jettee beektaa keessi kee yaadee beekaa isa dhugaa. ወላሂ ያዴን ቤኩ ተካለ ወላሂ ላዚም ጀዴን ቤኩ Taaptaabiin gootanii gaa'ees maaya akkumutu nu dhaggeeffatanii taaptaabiin godhuu isaa. Takkaa yaaddeen beektu osoo hin dhiisuu baadhee jiraadhee osoo ol kayyanuu baadhee jiraannee jettee gaabbiteen beektu. ነው ወላሂ Uummanni bari yeroo baay'ee koomantii kennan laala akka ati waan gaabbitee wayiitu koomantii gizee ati taphachuudhaaf bakka noormaal taphachuudha waan ati barreessitu dhugaas waan ati itti naafaa jirtutti fakkaata bar hinaafte isatti isa dhabuu kee kana islamaa ofii keetiif akka hin barbaanne itti himte miti. ኬና አቲ ጀጁን እጭቲ ከኛኔ ቤክታም የወጋቱ ኮቡቱ ወሊን አገቱ ረት እጭቲ ከያፍ ስታታኔ ቤክታም Dhugaan. ni beektalle dhaana kene ሰዎችን ጅራችሁን በርባን ሳ ወለላ Dhugaadha ko walla. ወላሂ እና አገምቱ እኮ Kanaaf uummata maal jettaa ati taphachuudhaaf koomantii barreessiteef kana namoonni akka waan ati itti naafaa jirtuuti akka waan isa fedhaa jirtuuti akka waan gaabbiteetti uummanni dubbataati maal jettaan. ወላሂ አኒ ተባፊ መኔ ወማን ጋቢ ምናምን ጀደሙ ማን ጀቹራ እንዴ እኔ ምንድነው እኔ እኮ አንቱ እቹን በቃ namni tokko wal isaa ani finni immoo wallollee miti jaaladhaan adda baanee sin barbaadu bakka amma bar inni osoo inni na dhiisee osoo waan tokko miidhaa wayii narraan geessisee akkasitti yookaan immoo osoo inni na dhiisee yaatti gaabbuu hin danda'a garuu ejaan ani dhiisee maaltu itti na gaabbisiise maal jechuudha ani jireenya namaa keessa deemaa jiru si jammar ani koomantii yeroo tokko kennaafi malee ani ሰቄቄሌን ቤኩ ኢሳን አረብሱ ላይ ቁሌ ምናምን ጅቱሌ አልፈልግም ገሩሞ ይው በርባች ሲሞ እንናገራለን ማለት ነው Garuu arramoo boonii barsi arrabsee ture wallahi viidiyoo wayii argee baay'ee tokko naare jechuun maadiri waan jecha miira wayii keessa maal akka jedhanii hin beeku si arrabsa ture maal jettaan isaanati maaliif si arrabsa maal badiin keeyati jechuun baay'ee sappoortiin gooti akka inni fuudhuuf. Habibti wallahi jazaan nama akkanuma maal goona ree ofii fuusisnee ofii arrabfamna. Jazaan keenya akkana ta'e ofii ani fuudhi jedheeni liqaa isaaf jedhee liqaa seenee jazaan keenya takka ta'e. Garuu sadarkaa kana maaltu ga'een jetta reeti? Hin beeku kenna ani fuustaasni kara keessatti naguma qabna.
Garuu miidiyaa irratti waan ba'ee dubbatee wallahi alaq. Hin beeknu wallahi. Sama Rabbi nagaa godhu. Ati naariin abshiroomaa miti namoonnis in taphatanii innis in taphata. Bakka jireenya miidiyaa kanaa jechuun taphatanii kolfuudha. Garuu wanta goonu waan dubbannu keessatti of eeggannoodhaan si galee viidiyoon waraabamaa fakkeenyaarra viidiyoo wayiin arge kan inni waan hin taane jedhee of eeggannoo gochaa haasa'uu. Ifaa isaa balleetti ifaa isaa qannasi ifaa bilbilaa. Ani finni kalee safarrayyuu walii barreessaa jira. Garuu ani uummata waan akkana godhu kana lafatti haftu bar dhugaa kana waliin isaa jirtu miti nagaa kana. Wallahi kuno wallahi alazim kuno kalee safarra kuno wallahi shufi. Bar akkanuma lafatti hafanii bar namni Hamzaan eenyudha Hamzaa Suufaa Hamzaa Ajjiif akkuma lafatti hafu bar yeroo baay'ee waan hin taane siin jedha. Namni waliin jiraachuun sireedha, ol darbuun sireedha. Namni jaalalaanis waliin jiraata, ol kabajuu waliin jiraata malee waan hin taane jechuun waan keessa hin beekne tokko gaarii miti isa dhugaa dubbachuuf. Kanaaf ustaasii fi booniyyee walumaa galatti waliin jiranii waa tokko shakkii tokko malee. Ani abba mana kiyya waan barbaade amma yeni baade jechuun ni danda'a. Abbaa mana kiyya jechuun ni danda'a. Maaluma siin goga qoysi. Maal taatan? Amma yoo garaa siin gubuu dandeessi. Isheen hojumaan jiranii hanga inni biyya jirutti bakka jaartii qaba rakkoon qabu gaafa biyya galte immoo rakkoon qabu mana guddaatti ijaarame waan ta'eef rakkoo takka shari'aa ta'e baay'ee afur shari'aa ta'e rakkoo takka hin qabu. Agafuri shari'aati yeme isin maal gootan ani ndoom nu islaamummaa kan furannee bar islaamummaa sirrii sanoo fudhaan malee isaa ribiini akka jajallataa sanaa miti. Bakka ndoom jaartii lammaffaa ani lammaffaa moo jalqabu mee barreessaa miti. Laa ati jaartii duraati. Nikaan hiikame kaa inni sun nikaa haaradha miti ree. Rakkoon qabu raaja'u jechuu danda'a rakkoon qabu kun hin deebi'e nikaan. Ambirra. Jalqaba barasiini malee inni keessan bal olirraa qabdani inni miidiyaa irratti malee keessan inni miidiyaa irratti akka jedhe hiikeeraan jenne hiriyaatii yaaf halaalii anaaf haraam jedhe malee boonii hiikee jiraan jenne boonii si hiikee jiraan jenne. Kanaaf jenna maali akka fiddanii nagaa ni indoomitti heeruma kalaas indoomisumatti heeruma kalaas. Bari isaan akkanumaa naaru malee sin wajjin jirtanii amma akka ati jettetti kan walii barreessaa jirra. Ani fustaan nagaadhuma kana waliin jirra erga jettee dhumatee bar kana caala namni sin barbaanne tokko siin naasa wujaan arga anamma nama hin feene tokko biloo godheen argama isaa hin fedhu bar. Nama wajjin yaasa'ee akkam bulte akkam walte waliin jedhuun akkamitti silaati waliin jiranii jedhu. Amma jechuudha walumaan galatti amma waa'ee cidha akkamitti cidha godhachina akkamitti sarpiraayizii gochuu qaban doom kenna wayi haga inni naa beerutitti yookaan immoo saawudiitti achumaan umuraa gootanii rakkoon qaban sagantaa saniifan godha sargii ajaa'iba inshaallah rabbi nu haa jiraachisa malee sarpiraayizii godhee yookaan osoo inni dhageenye hiriyoota isaatiin maaltu suura iyya wanni keeyyaa jira. Manni keeyyaa xiqqoo ishee karaarra rakkoon qaban shaayeen. Indoom jechuudha wanni godhee tanaan maal godha si fakkaate hiriyoota isaatiitti itti mee yookaan yoona diikoorii bareedaa wayii qopheessanii gaafina anillee ni gala osoo isatti himin jechuudha. Kazaan booda akkam godhama gaafsa sagantaa ajaa'ibaa gochuu qabna waljawii sagantaa bareedaa gochuu qabna namoonni dhufanii achitti kaameraamaaniin kophaatti yommuu sisama ta'u bakka namoonni akka lafa dhoofne iyyuu barra suuta jedhanii ibsuu fi siigalii namoota fuyyuu ija isaa hidhamuu qaba ani achi fuuldura isaan dhaabadha indoom dhiira miti kan qalabati miidhal wanda ልጅ ነው ani indoom yoo diikoor nagara zagaajina akkasitti
ልብ ቅርጽ ላቭ እንደዚህ አከንቲ ተወጀዴት ነው ልብ ቅርጽ በልበለ ራካሲ አገ ከራቲ አባቦ ዲማ ጅቹ ፍቅር አከስቲ ወኔ ጀዴ ከዛ እጅ ሳይዳ በዱፋን ታገባኛለህ እኮ ይላል ኦ ማይ ጋድ በቃ ታገባኛለህ እኮ አስባችሁ ጋብታን ኡመኒ ማል ጀዳ ገሩ ነው ማና ከሲት ማለ ያባዳን ጅሩ ከዛ ታገባኛለህ እኮ ጀዴ ከዛም በኋላ እንጃ ነሞኒ አከነት አሲፍ ኢሰቲ መርሰኒ ዳባቹ ቀቡ ሶ ሪፈቱ ደንዳ ሚራ ኬሰ ሴኑ ደንዳ አተው መዴ እስኒን ኩን አማ ዋና አረፍተኒፍ ኢሪ በረፍተን ወላሂ ኢሪ በረፍተን አመት ኩቸና አረፍተን ሚቲሪያስ እንደቢው ወይኒ ማለፊና ረብሴኒ ያ ረቢ ፖኒ ስትራርገዲ ፈመጋፈዳ ወይ ኢሪብኒ እንጅሩ በቃ የለም መቆራረጥ ስለዚህ አኒ ሞ ገና ሪበስ ነፍሲስ እኔ አኒ ነመ አኒ ሲኒና ረፍጀች ማሊፍ ጀናን አኒ የሩን ላይቪክ የራበው ሪበና ጋራፉ በርባደ የሩን አስር ደፎሞ አረበኪ ስኒን ፈታዘና ጀቹ በርባል እስኒው ያረቢክያ ሱብሃንአላህ ሸይጣን እንደበንጉርሲሲ ቦኒዬ ሸይጣን እንደበንጉርሲሲ ኮሜንት ይደንስ ያረፍሴ ቦኒዬ ካካ ዊ እርብናትሽ ሸይጣን ይማል ጎደ ሲብራት ያማ አንቺ ሙእሚን ስለሆንሽ ነው አይደል እኔን የምትሰድቢኝ ስለዚህ ከሙእሚን ጋር ሸይጣን ምን ይሰራል አይሻ ጅልነታችሁ እኮ ይንታለው ወላሂ ላዚም እስናማ አኒ ኦፊክ ያ ሙእሚና ኦፊን ጀተኔሚ ሙእሚና ብራ ሸይጣን ይማል ጎደሪ ወይ ፈጣሪ ወይ በፈጣሪስ ምን ሆናችሁ ነው እናንተ ማነው ሚደው አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣን ኩኑ አርግተኔ እኔ ጋር ሸይጣን ይጅሩራል ዋሚች ብልብለክ የዋውስ ብላጅሬቱ ይገላ ሃሎ ወአለይኩም ሰላም ነገ ቀባ አልহামዱሊላህ ተከመ ኒንጅራ አያ ኦጂ ኬሴ በሬዱ ትብራከብ እሺ በረ ላይ ቢረጅ ረኮት ታብታብ ገዲቤ ያ ፍቴ ታብታብ ቦታ ማላኪ እንዴት ወርፍቴ ማሽ ደፊ ላይቭ ጎሊር ኩቴ ሴንተ በሮ ሴንተ ነፃ የለም ኮልፊን ዱጋን ጅዳ ደፊ እና ኤኙ ቦኒ ጋሩ ጀቾዳኒ ወላሂ ላዚም አኒ ከኒን ጀዱ ቆይ ሲኒን ኩን ወረ ፎሎክ የጀለ ጅሩ ሞ ወረ ፎሎክ የጅለኒ ጅርተን ሞን ጅርተን ዋንተ ኮብቻርቴ ኒን ጅራው ከኒን ጅሩ ጀላ አዱሬ ፈካታ አዱሬ ፈካችን በርባን በሬዱ ዱበርቲን ጋፋ አዱሬ ፈካቱ በርበሬዱዳ አዱሬ ነማው እንደጃለ ተነማው እንደው ፊያመታ በከ ከበጃጅ እስቲ በከ ከበጃጅ እስቲ አነን ዱግዲ
filattee nyaatti bara durreen filattee dhugdi. ስለዚህ እኔ ድመት ብሆን በጣም ደስ ይላል። የሚያስጠላ ነገር አይደለም፣ ጥሩ ነገር። ኦኬ ኢስንም ረጀችው ወላ ወማፊ ታይና አረስታን ጀቹ እኔ ግን አልናደደም። እኔ ደግሞ ቆንጆዬ ነኝ እንኳን ግን ይቅር እኔ ቆንጆዬ ነኝ። እኔ ለራሴና ለባሌ ቆንጆ ሆንኩኝ፣ ለሌላ ሰው ቆንጆም ካልሆንኩኝ አይ ዶንት ኬር ምን አገባ ማረከት አኔ አናፊ አባ ማናኪያ ፎኒ በሬዴ እሲን ማረከተን ሲጀምር ሲኒ በሬድ ማሊፊን ሲኒ በሬድ ማልኮቲስ ነልጅተን አባ ኪየሞ ሃደ ኪየሞ አባ መነኪየሞ ማረከተን እንጃበርስ አቦ ላንገል ቻሜ ነምኒ ሞዲ ተረቀብድ ቢላ ላይ ኮብኒ ጊዜ ነም ይርክቱ ወልጋች መንግስት ዌልካም መንግስት ቲንኪንግ ያለው ከናችሁ ምን አገባችሁ? እንደኔ ቆንጆ ደግሞ አታገኙም እንኳን ፊቴ ግን ይቅር አይደለም ይቅር ወይናቲ ኦኬ ቆይ ሼር ጎደደሜ እዚህ ሰፈር ሰው ላይ ነው ይሄ ሁሉ ሰው እኔ ስር ካለ በጣም ከባድ ነው። ነምን ኩኑ እንዲ ማለን ጎደ ወላሂ አንስኒ ገልቹ እንደው ላምባሱ አቦ ገልቻሜ ወይ ገልቻና ማነመ ገልቻ ወሬ ሞዲ ተረቅ ቀብደን ጣሳ ምንድነው? ጣሳ ስብሻሉ ገን ኦሶኒ ጅራቹ ባቴ ኤቡ ደንዱት ኦከን ጅሪካን ይደነከነቶ ፊዱ ገጋፍ ጀት ኢትዮጵያ ገልቴ ሲረ ገረገረ ልቡ ከንኬሲ ባሰጅቾ አየጋ ልቡ ደን ኤረቹ እንደንዲሱ ጣሳ ጣሳ